سلاف گهدارن هیجا ام به برنامه که دن بوارنه ام دوی پودکست خوده به هفسروکن انستیتوی کردی یا استانبول لمان الماس و ایوب سوباشره با آخوون بری هفپیوینه بکرتاسی از behsa انستیتوی بکم. انستیتوی کردی یا استانبول د سالا 1992 جالی نویسکار و رونقبیرن مینا موسا عنتر، فقیه حسین ساغنچ، اسماعیل بشکچی، عبدالرحمن دوره و جمشید بندر بجبو خبات و لیکولینن لسر زمان چاند و ادبیات کردی هاتیه دامزراندن. یک جسازین کردان این سرکیه و 28 سال خباتن خواه ددومینه. تبی گلک سازین کردان بکه هکه ده سال 2016 هنده هات گرتن و ده 2017 هنده بناوی کومله لیکولینن کردی دیسا دست به خباتن خواه کر. ما مسته هنم خیراتن برنامه خوابون پودکسته برچه آقایان گل سپاس گلک سپاس نافراندانه. از دخوازم پرسا یکی ما مسته ایوب بکم انستیتوی کردی یا استانبول 28 سالن خباتن خواه ددومینه. از دخوازم ما مسته تو هنکی بحثا رول و میسیون انستیتوی بکی گرینگی انستیتوی چیه جبو چند زمان و ادبیاتا کردی؟ جاره کدین گل سپاس که مجبور کنم در خط دامه براستی تجید دست که در بحثا انستیتوی کردی استانبول کر اجی چند کشتم بکر تاسی بیجم و کی تگود سال 1990 جهل روشنبیرین کردی وقتی دامزراندن جبو کو خبات لسر چاندا کردی زمان کردی ادبیات کردی بکه به آرمان جتی دامزراندن وقتا که دامزراندن لباکوری کردستان و لترکیه سازیه که به رنگی نینه جبرویجی مرود کارش بو انسپیر بیجه یکمین یعنی لخواد باکور و ترکیه یکمین سازیه کرد با آوایی که اکادمیک لسر زمان ادبیات دیروکا کردی کار کردیه به میسیونه حتی این روژی کار خود دومینه و گلک خباتن هیجا لیکولن هیجا کرنه. انستیتوی 2016 هنده وک گلک سازین کردان بکه که هات گرتن و پشتره و کومله جنوب وکر و ناوی ویجی بو کومله لیکولین کردی. تو آنجی سازی بخواه نزیکاتی دولت لسازین کردی چاوا دنرخینه گرتنا انستیتوی باندوره که چاوا لخباتن وکر گلو؟ براستی وقتا که جروجا که انستیتوی کردی آواد به جوی روژه حتی 2016 مها داوی هر دم زخت لسر انستیتوی کردی چه بونه نه تنه انستیتوی کردی همو سازین کرد لسر زمان کردی به لسر چاندا کردی به کار کربن راستی زخت این دولت فشار این دولت هاتنه انستیتوی جبه یکی بیپار نبویه وقتا که روژا که اول دامزراندن تا بلاوی تیدا خستن و کدین چند دارم موف لقاکی لدریه و تی خستن لی تجاری نای گرتن تا 2016 مها داوی روژا داوی وکری دمینه لی دوی دمیده جنش کامه ده شوه که دا به قاهکایی که تی گرتن به یک آگاه داریه که بده به یک لسر لیپرسینه که بر دوزه که بر سبه وقتا که همچون دریه هاتو مور کرن او نشانه که یعنی وکی که جبر کل ترکیه هبونا کردی نای ناس کرن کسی کل سر زمان کردی دخابتن سازی کل سر زمان کردی دخابتن تین کریمنالیزه کرن دخابت وان دخابتن تشتن گلک نورمال مثلا خباتین که ام دکتن دبر که جی مزیده تر پشتی که افبشن کردی لزانگه ها وبون اوج دیگه لی وقتا که به هنه که او آلیه خواهی سیاسی تا بحثا مافین زمان دایی که کرد پرورده هاوی کرد تو دوی هدف وی ناخوازن جبر وی جی هر دم افسازین که بحثا زمان دایی که دیکن بحث عالیه سیاسی دیکن راستی زختانتین انستیتوی راستی به هات لی خبات من نسکنین هم خبات خود دومینن باندوره که چوال وکر یعنی خبات و گیم بون امبیجن زیده بون علاقه جدر و خواندوانان هر وکیدن چوا بو یعنی تشتک چوا در کتوله پشتی گرتن او جنوب و دست خباتن خواه کرد
انستو وقتا که هاتا گرتم پشتی 2 ماه ما بناوه کماله لیکونین کردی وکر حتی کماله لیکونین کردی و بوی نمی خبات من نسکن خبات زمان لی جبر که سازی ما هاتون موش کرن و همو آلاف انتید هاتون دست سر کرن خبات ما سکنین خبات وشانی و کدیم پرتوکانه ما او آرشیو ما صدان سالان او هات دست سر کرن تشتک نما هر تشات دست سر کرن جبرویج بخوازی نخوازی خبات مروف پاش و دچن لی او علاقه یا لهمبر زمان کم نبو یعنی هر کتو زیده تر بو خواهی درکتنه که خود شه بو بطایبتی وان سالین داوین او خواهی درکتن زیده تر بوی هم دکارم بیجن اول هنه که آتنگی چه بو لی نها خوات ما به هیزا خواب بردام دخوازم مسئله که دروژه بیده اوجی چی اوجی ام بیجن ایریشن آنجین نزیکاتی نباشین همبری زمان کردی به تایبتی جهلا دولت و سازی دولت و امزانن چنده یک بری لستانبول پر دنجی بده دروژه بیده جیما لستانبول شانویا بکردی یا بناوه بیرو یا تیاتر جیانا نو هات قده خکرن اف روش گلک جانان دوباره کر اف چند سالین داوین به تایبتی بوی رنگی گلک کریارن جر بجر درکتن هوله کومله و نزیکاتیا لزمان کردی چواد نرخینه دخوازی بیجی چش بو و مجاره مامسته برای هر تشتی اف یعنی نوکی که از بیجم بویاره که منفریده اف هر دم تن دوباره کرن و پلان کرینه و سیاسی نه پولیتیکن ام بوی آوایی ده نخینن جبر که جهلا کسی که وانایی کرن از کسی که قد خده که از بیجم دوزگره یا جی امنیت میدوریه که او نبجی جانان اف قایومن یعنی اف بتنو سیر خوبی بریاری نادن اف بریاره که نافندیل و جوان را ده بیجم وقتا که مسئله بو زمانه کردی قدخه بکن چما قدخه بکن دخوازن کردان افسالان تید کوشش بو که زمان خواه زندی بکن زمان خواه بکن زمان پرورده و ده انجام ویدا هن دستکفتین کردان چه بونه لی دخوازن پیدر پی وان دستکفتیان جو کردان بکن جو دست کردان بگیرن اف قدخه کرنا زمان کردی قدخه کرنا شانویا کردی جی جبو به آرمان دیتین کرن جبو کردی کریمنالیزه بکن کسی نیزی کردی نبه و پی راجی بلاوره وسا روشه که وسا که ایدی کرد نکنن به زمان خواه لدر و خبر بدن نه تانی بلا لمال خواه خبر بدن و هیزوان چی بود لمالش قدخه بکن اف نای قبول کرن دبک و از بیجم هیزوان هبک کردی قدخه بکن لید اف دیرو که جی نشان دایه و دیرو که گلک کر جی نشان دایه که زمان کردی به قدخه کرن به زندانی کرن به کشتن جورته نای را کرن دبک و قدخه وارن کرن لی کردی و هر بمینه کردی نامره مالی آوا پرسا دوره ده از دخوازم جه ماموسته لمن الماس بکم ماموسته از دخوازم جبو گهدارن ما هنکی بحثا خباتن کومله انیه نها بکی و بطایبتی جه آراست پشتی شوا ویروسا کورونای و خباتن خواه چوا دوماند چه زور زحمتی درکتن پیشی آوه؟ بله جاردن از گلک سپاس کنم بای خباته وه یعنی کومله لیکونین کردی ویک بره هر سردم جبو این کردن او پیشوه برنا زمان کردی در صفات بره کوپک دا دست بکرن لپیشت کو کووید دست بکر مجبره آنلاین لسر سپانا زومه در صفات بردوام کرد و مدید که او بوی ما بود تجربه او ام سرکت براستی هین آجی درسمه به شکلی دومن و دوان زحمتی مکشان یعنی براستی تشتهری به قیمت زمانه ماموسته میجی گلک فداکار کرن زمان خواه او به دلداری درسان دیدن لیج برد که کاردن داد خوابتن لو ما هر سردم نکارم درس بدن یعنی جبر بیه که جانا ام نکارم برسز جبوی سرلیدانان او جبوی ما به آستنگ خباته که نو یعنی به ریا ام بیجن پلاتفورم مدیا دیجیتال و کارو خباته خواه جنه چاری و گلک کارو خباتن دن و جبی اوی
yani hejmara xwendekaran eleka xwendekaran gava ku tu bidî ber hevdû beriya nexweşiyê û piştî pêvajoya nexweşî de çawa ye hejmar kêm bû zêde bû eleka çawa ye anha Niha pejmar gelek zêde bû bêjin bi saya dersên online me xwe gihand gelek kesan yani li her aliyê cîhanê me dît ku ev ji bo me û kesên nedikarin batna sazî bo avantajek ji bo hînbûna zimanê Kurd û heya pandemî bidome em ê dersê xwe bi online bidomînin. Ez dixwazim hinekî ji ber kar û xebatên we bi taybetî li ser platformên dijîtal zêde bûne neyê we tenê bi giştî gava ku me bala xwe dide ke bi rastî hem alî şexsî hem jî saziyan ve kar û xebat bi rêya platformên dijîtal tên kirin zêde bûne û em dizanin ku ji xwe em di serdemeke dijîtal de ne êdî her tişt bi rêya dijîtalê pêk tê dikare pêk were derfetek bi vî rengî di serdema me îro de heye gava binirxînin gelo ev derfet ji bo hînbûna zimanê Kurdî ji bo belavbûna zimanê Kurdî derfetek çawa dide Belê di rewşa pandemiyê de me 15 Nîsanê ji bo xwendin û nivîs û pêşvebirina Kurdî bi 24 sazimên sivîl kursên online de kirin. İşte serdema baharê qedî me bi heman şeklê sayekî Hezîranê ji bo serdema havînê dest pê kirin. Yani bi giştî ji 3000 yani 3000 zêdetir kes beşdarê van kursan bû. 24 cotmeyê de jî serdema payîzê dest pê kir. Yani bi rastî piştî ku dersê me online qediya me ji bo kesên ku beşdarê dersan bûne anketek çekir. Li gorî anketê o ji bilî anketê peyamên ku ji me re hatin yani da xuya kirin ku dersên online sûdevar derbas bû. Minak etkar ji anket çi pirsan zaman wek encam. Bele. Minak pirsek tu vê kursê ji bo kesê din pêşniyar dikî wê divê şekilê pirsekê me hebû ji sadê gotin ne zêdetir gotin erê pêşniyar dîsa pirsekê din ev kurs devar bû ji bo te ji sadê 5 zêdetir gotine erê sûdevar bû sa pirsekê din çawa xeberate ji vê kursê têbû bersi bi rêya Twitter, Facebook, Instagram behsa û hevara gotiye. Yani bersi bêjim mirov ne platformên dijîtal ji bo me gelek sûdevar bû rastî. Ez dixwazim vê pirsê yani hûn her du jî dikarin bersiv bidin. Yani tiştekî wiha heye tê nîqaşkirin tim tê gotin nivîsandin û xwendina Kurdî zêde dibe lê axaftina bi zimanê Kurdî her diçe kêm dibe. Li her deverê hem li bajarên Kurdistanê hem jî li metropolên Kurd li wan dijîn. Li Stenbolê rewş çawa ye? Yani xwendekar dersan ji we digirin belê lê gelo bandora kar û xebatên we di civakê de di çi asîne bandorek çawa li axaftina zimanê Kurdî dike li gorî we? Evvela leman ez bidim yan tu dixwazî evvel bidî? Kerem bike. Başa gelin spas dikim. Bi rastî kesên ku tên kursên me piraniya wan xwendekarên zanîngehê ne ê lîsansê ne pişta jî yên master doktorayê tê evin ya ji xwe xwendin û nivîsîn bi giştî li hemû dinyayê ê ku yani diçin dibistanê yan diçin zanîngehê ew dixwînin wek kesên karker yan jî kesên xebatkar mixabin ji ber rewşa karûbar nikarin zêde bi xwendinê re têkîldar bin û Kurdî jî ji ber ku nez pê perwerdenî ne 95 Kurdan zêdetir li Bakurê Kurdistanê bi Kurdî nikare bixwîne. Bandora me çawa li civakê dibe wexta ku ez bêjim xwendekar tên kursên me em ne tenê xwendin û nivîsîna Kurdî hîn dikin em hişmendiyekê jî didin wan em behsa girîngiya Kurdî dikin ev kesê ku tên wir bi hişmendiyeke ziman dersê xwe temam dikin û diçin malbata xwe diçin cîranê xwe û hişmendiyê dibin wir bi vî awayî tesîrekê me li ser civakê dibe lê ku ez bêjim enstitûyê ji xwe mîsyonek wê wisa nîne ku em zimanê Kurdî dîsan carekê din di nav hemû xelkê xwe de belav bikin ev
هنه که تکیلدار روشا سیاسی هم و سازی یک تنیج نکاره بید کلی هم دکاره حتی جمعتی هم دخوازن خاندون و نویسینا کردی دناف خلکی دا بلاو بکن هشمندیا پاراستنا زمان کردی دناف خلکی دا بلاو بکن هم وی یکیش برای خاندکار خود کن حتی راده یکیش او تاثیر آمد به یعنی دوباره که زیده سر تمام جواکی نبه یک کسی که به خواندن علاقه دار دبن تاثیر آمد سروان دبه از دکارم بیشن. بله ما مسلمان توی چی بیجیش بون به مسئله؟ Bangavaziyek yani benim zaman yani deve en beri asimilasyon o asimilasyonu bigirin yani evci bir kuddi derketina çandu zamanı kurdi deve brasti yani zamanı kurdi bir keve rojaba kurdan yani deveydi malbatı meherzede yani faraş diyare bizarke fara zamanı fan napeyvin ve şmendiye ku zarokine kurdi ben Dibistanda tek için şmendiye ku saye yani brasti ev şaşı yani ciber ku zarok gelek behsa nikarin gelek zamanan jarktan him ben yani ezwek bangavazi dve em qadi zamanı xo çanda xo derkevin yani بله باشه زور سپاس ماموسته ایوب تجی بانگوازیات چیه جبو گهدارن خوابون پودکسته یعنی وکی ماموسته لمان جی گود راستی دوی ام یعنی نها بری ما بحث آسیمیلاسیون دکر لینها اوتا آسیمیلاسیون جی هیزه که باید زیده هیا جبروی جی کسی که خادی هشمندی زمانی نه دوی وی هشمندی خواه اول مالبات خواه و پشت در دور خواه بلا بکن به ویاوی ام بکارن اوتا آسیمیلاسیون هنکی لازوی که امتر بکن به ویاوی ام بکارن زمان خواه بپاریزن اگر ام زمان خواه نپاریزن ام جنفشه که لپیمتی ام جوان را نهیلن ام زمان نامینه وقتا که زمان من نما ام نکارن behsa mafên xwe siyasî jî bikin bi awayekî hêz ji ber wê jî dibem li zimanê xwe xwedî derkevin. Bilê hevserokên Enstitûya Kurdî ya Stenbolê Birêz Leman Elmas û Eyûb Subaşi mala we ava ji bo hûn tevlî xwebûn podcastê bûn di kar û xebatên we de serkeftin dixwazin. Mala we avatir gelek serkeftin ji we re jî. gelek spas serkeftin qewet pê ji we re jî